Ngatho na ntune mutegeri bwega nontuba kona kanya kugwatanira na udikire werutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kenywa. Tukenjiria nteto chieto mubunge wa Central Imenti Kirima chini na chithirite Antonia Omu mbere yawe kwithirwa akigeria kuoneria kariba ntere cha Kenjo wodine Abothuguchi West ati Rais Ruto agakinyaniria mawira ne John Dejawe kiri Akenya. Amona bo Guchina ajukitie kanya kuringira finance bill ya mwaka juja 2025 ndebe akioria kari kumi gwa tambaro. Kweka promises ile chonde Ruto atwete igita la campaign nontwara twirire imbeche thire gutichirio na ndino tunachionete ndikeni nimwe wate nikoboria akwere Ruto araja kinyoka uga ndorongo kwere akayuga oni yombera ndorongo meimbije kawaida uga ndoro Ogo tege tuza ngarwa kiri uri no tunya ningwa ngariyo yae oyawe utomwaya yole mbio miche kinyoka runga mara baragwa tinda kwa ndoroko omenye mduto ne ilo byate kuigwa kirimo kudidiate na yende tanka mwira no mwira ntu baragwire ni orongo tende tukauga tu baire ugo tedro leo bigwa na ndinyo kuria atiri na ajo 2020 ukama keni kwe kirimo atidora nyo mwira ni urongo tugeni ni urongo sasa sawa tugeni urongo ni ankwenda buga okenda bunga ndo koro chielu ko tegete gwindi ale nenda buga ndo rongo kenda yeni ngombi gwa ubu kuga teka bambi getwe tugeni mbio murongo akaya weta akonoka akadivya mandeo yonde haya ndekuga kwa ndiye moni ya muchoko kampakanya Tondo muchonko adekede kale. Muchonko adekede kale. Kokwendo mbera promises ila chonde ugete akeya kuyoria. Umwetera murongo ye. Ona ga utera mwetera murongo maire. Akoyoria promises ila chonde ugete lumeme ake uwire tigere. Umwetera murongo ye. Tiga okwengwa wero ngama kwa president. Adoyoria Ako kamwa kanya moneda akoyo bya nontonyo mweta murongo uko te ukagitekera Good okuwa bwega mwale weto kali ne okuwa bwega wa noyo yebone kebra akoyo lia esa sawa noyo yebone keda kadhibi ate Nego propose muntu na ya retire wende gagitawa tax By the way, you may be surprised that when you get your retire package, ekeja kogito tax kedora watangiri 70, egita we katika ngiri da tafai. Hivi ngecho baraba retire bone teu na ndeka gitu katika rambeshu, lakini ande ile kagito kedhe ngiri cha kumagana yeri kaja tukaja tano kagwata. Nyede milioni, ukajuke milioni yeku ugaitedie neo nontuga to mushare ne jorora gwata mbere. Na nde na abu alimo na tubara bange bonde baritaite aja ingo we nu weta kumikishwa pokulingira finance bill we campaign mwanka ite duru uko taritaya omba kudugani yote alilia yo lakini utije ukiona cha mwenzako chanyolewa tia chako inawe mbole akweko bibi hata kulitaya na eba ukalitaya Kungina kura ni mubunge wa Mwekuru County Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na ataririte akorera kunganirwa kwawe ni kugitwa kwa kigina kia gafare chigiti na nkuruki ya milioni 500 kiri budget iria ijete akiwa bobo karingithia anene utethio burabo mbakuthwa bwikinyira antu barabo umite nje iria itego chiomba Mati Mugambi gatumenyithia nkuruki Mubunge Susan Ngugi Mwindu muthenya we munthi atindite kunyagia kiri gicigo mbunge kia Marari uga obici cia bunge Baekuru ndenia nthiguru ya Kenya ciujuritwe kiriro kumania na ciringi nkurukia milioni 500 igititwe kiri kigina kia ngavira banenkagirwa wa mwanka
Lakini sasa hizi tunasikia kwamba tukiangalia budget, pesa yote ya wamama, pesa yote ya GAF Kenya yote imepungua na pesa milioni 500. Ukisema milioni 500 divide by 290 constituencies, ni kuonyesha kwamba kila mama county kila eneo bunge itakuwa nimepoteza milioni 1 na nukta pesa kidogo. Kwa hivyo Tharaka Nithi County ambayo ilikuwa inapata milioni 19,500, ukitoa karibu milioni 3 na kuonyesha kwamba mama county wa Tharaka Nithi County mimi takuwa napokea pesa around milioni 16. Mwindu aliuga kugitwa kwa mbeco ino cia GAF gukethirwo kuri kinyamara kinene kiri antu na nginya karibara batethekaga icio. Ili ni kuonyesha kwamba wale watoto ambao tumechukua watoto mayatima, watoto ambao wazazi wao ni wagonjwa, watoto ambao wazazi wao walipotea wajulikani penye wako, hao watoto wote ambao wako shule, kuonyesha kwamba hao watoto watasaidika. Sababu tayari tuko mpaka na madeni. Sasa pesa ikiendelea kupungua na tukao tumeproject kulingana na ile pesa inakuja, tukao tumefanya projections za watoto ambao tumechukua kulingana na ile pesa tunapata kila mwaka, tukahesabia kila mtoto tukaona ya kwamba tukimchukulia form 1 akifika kidato cha 4 atakuwa amemaliza. Hiyo ni kuonyesha kwamba itabidi tuende kwa mfuko yetu tuongeze hiyo pesa. Kinenkanagira mbeca kiri gikundi kia Mwagomba cia Kabaiku bunkurukia 100. Riuga itu mbeca ino no ichokegwa na igachoka gwa bora irari kenda bakathi na mbere gutetheria akari. Na wamama wanalia vijijini, watoto mayatima wanalia vijijini, wazee wanalia vijijini, walemavu wanalia vijijini. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie sana hiyo pesa inapeana na wamama. Na mimi najua hakuna pesa nyingine kabisa zaidi ya GAF ambayo kabisa ni inaguza mwananchi. Hivyo pesa irudishwe, hata kama itaongezewa tunaomba irudishwe mahali ilikuwa, tupambane na hali yetu penye ilikuwa. Gikaro ni gikimubunge Mwindu nethikiritie nonto bagikuo kia mubunge Charles Were uraba kugarari muthoni wa kaunti ya Tharaka Nithi. Twalusire mwenzangu MP Turakara nwe bunge, MP wa Kuma na Homa Bay, constituency zeta wa Kasipul, eta wa Charles Ongendo Were. Umukuru arari na gome kwa kepo muthemba ari tamu ya siere na yagaga tuama waitha twatha aina gome kwa kia mukuru mukireru, lakini yeso ataimaniwe no ko goro na kuringo bunduki twa na kwirire wagu. Mwindu augite gutire na gitumi gia kuruta ronge moyo nonto wa machindano magichia cham. Kwa gwa rauragirwe kenda tegware ndebe ni 2027 kambere anto bonde kinyani onkebera na kera anto baba ngibonde bakuromba ite. Utie sababu ya kuraga mtu kenda utamwethera ndebe 2027 kuri karana mwananchi huyu mtu anachoke mashinani ya chiomye kora mtu utigire mtu na wawe ngo kuragana utige kana 2027 ukegore moyo katoma mbie na mbinde oragoyo kenda utamwethera ndebe ni mbie na bike gwende yogo muthia na inyiritie utongoria bantu akandeni ya nthiguru ya Kenya na mono kaunti ya Tharaka Nithi na rome nkoria mukara kobweka atiko bwa akakira rimbo yete arome mukara kobweka atiko bwa mukano mweka ati mwega mukabwa mutongoreka ati tongoria bora baba inge bare ana baka. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Tongere Bakenya kwanza batongere tuni mutongere baraba inginde ne mbunge nene Kimani Ichung'wah ni bamenere tebu nene rais wa bana wa nthiguru ya Kenya Uhuru Kenyatta bakiuga nethiritwe akiunjira Kenya na kwithirwa akiunjia miario ya mpatho bamurite kwithirwa agitikira kagita kaga gutongere ni gakurukire na kwa rais Ruto kanya gutongeria Kenya. Wakati umekuwa kiongozi wa kitaifa ulikuwa na nafasi yako ya kufanya mabadiliko ambayo ungetaka kuyaona kwa Wakenya wote, lakini ulitumia nafasi yako ukiwa kiongozi kujinufaisha wewe, familia yako na kujitajirisha bila kujali maisha ya Wakenya. Na sasa ndio unajifanya sasa wewe umekuwa mwerevu sana, umekuwa mjuaji, wewe ndio wa kuelekeza vijana, kuchochea vijana, piganeni, mpiganie sisi haki yetu. Na wewe unastahafu, na wewe unakula mshahara ya Wakenya. Kimani, chunguzeni hii kiti ambaye mlimpatia rais mstaafu anafanyia nini hiyo kiti hii, kwa sababu inakuja bunge Moroto, inakuja bunge Cheptindi, Patrick Munene. Chunguzeni hii kiti mlimpatia yeye, so that tuwaje kuangaishwa na pesa ya wananchi. Na wewe sio wa kwanza kuretire. Mzee Moi aliretire baada ya miaka 24 aliretire.
Mzee Kibaki baada ya miaka 10 alifanya nini? Alitaya. Wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, retire bwana. Hii kiti ilienda. Si haiko, si yako. Sasa hiyo kiti iko na mtu mwingine, wenda. Hauko. Hata ufanye nini bwana? Ilienda. Najua ni uchungu ilienda kwa mtu pende, lakini ilienda bwana. Mubunge wa Tharaka Jiji Murugara na atongerete akari na atongere bange kiri kuruguria OBCs cia DCC wa sub-county njero ya Mukothima untubura bwerigiri kwithabo gikuria tauni ubonene. Paul Kabithi atumenyithia nkuruka. Nyuma ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kuruguria OBC burakirite DCC wembe wa Mukothima sub-county OBC bwaki inde na cia kecha mabuko baribari cia gutara. Muthinyi chokera mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nonto nkatho cia mwanya mono nonto aguchugia juu chini ari noveti nyovici ino ria gogo kenda tuthagana DC wetu uratu expect no aye any time from now na DC wetu akaya na mantu maingi mono marakwa magitethia karibu Mukothima na ndene Mukothima ino yetu tukona wira mbinge mono ikaumira na vijana bietu bikona wira na itukuiboya mono nonto inyi twanjirite kuona wira kwina buga last week iro kurare na kithurano ya prisons arantu ba Mukothima barombe kuthurerwa waga Mukothima kienini na itucoke nkatho cha mwanya mono ntu wireno ni utsukuma mono nyiba Professor Kithura Kindiki tukugwiboya mono ntu ba support yenu na tugushukuru mono na agwa ngetu expect mantu mange manene mono ndene ya Mukothima tureterwe nya bodi chibange tuongero nya bichi cha bodi na chendere wakwa nonto ministry no kwa tutethia mono na ya interior no tutethia mono nya support no tukwataga ntura na ndene Mukothima itukuromba mono nya nara nonto nya locations cha gitangirwa twina nya locations chinge chembia tukuromba chionde cha rega twika chi sawa ukaiwa twinde turaga twito kujira into kega ntu expect DC aya twinde tukaumira tuje tumu welcome Mukothima kende nya ntu betu bomba kona wira na in fact anto ba Mukothima bondi bakenete na ibagwiritwe nonto bagwire ndongi na ntuko ye mundi tukwita ucheka standard chio bichi yetu ara yakinya no bichi yetu tukona ni mbake bwega ukurukira mujumbe wa Tharaka constituency na number 2 ende ogure onthe tiro twirigirite kuwa twina DCC obichini eno na ituye bwega DCC athingatana na hospindi akathingatana na DCIO akathingana na police station so generally Mukothima tuthiete kuruguka na inyabo na inyenene zaidi job opportunities ikonekana Mukothima na ino ndi Mukothima kitu tengere kwa bendera ithatu bendera imo ya Kenya irenge ya police na irenge ya administration police anjira ya mwanya gicokeria nkatho thirikari ya William Ruto nonto bakuitarange sub-county no ni bwega kire president wetu William Ruto na munini wake Professor Kithura Kindiki Mukothima mwe batharime William Ruto arombagira kura ko na tuikie president bena Kithura Kindiki baromberego barombagire ni utuona muthenya na tutwendete muno na butikerere muntu bwero kajoni kakenjara ni uraga no kwegwa Professor no deputy president wetu na nekeretho giteku William Samoei Ruto arakitheria kuthingatira ira chingi cigitanangitwe mono nterino cia Tharaka kire bantu no amwe sublocation yetu location yetu kana division yetu na sub county ikaura gitoke mujumbe wa Tharaka kana umakukwira for as long as ni mujumbe wa Tharaka tukathia twetete gutintu tukendama mugenda kwenda bio twenda gwitia tugo na muthenya twetetie mawaziri maje baruta wera Tharaka boba kuruta kukungi kana tibu ye ndio gutwenda kuona kwa barabara aja turuthire no yumiria twikaraga tuone kwa stima atwire ciankite ko twenda kuona stima kila bantu wikaranga wa ruye aye wanda muga no atwire ruye twiruta ko no to thirikari no nietu kana tibu ibo mpeni roba kaingo vikibonga no batarisha banenko DCC no toro mwanga to vikibonga boba tienda baati kwa beno vichita obu tuthiete kwambira scratch tuthiete kwambira muchingini lakini no tutaruthia rambe no awe tutarutha lakini bwega mbuge kuri antu baingi muno bantethirie na ingugweta marieto mago na ari twaruthia rambe ku tugaka muno mwaka tugwato bichi bwa India atugekira DCC ara kibunga
ikagitani waku gitonga tariritie event yetu ya polisi ya Ruthiro wa Gakubi ya prisons bukia giro bubio ndewa vitu bakotheta muno vitu bakotheta ndakanjoro lakini wewe tio tu rule ngei namba 1 akaibia namba 2 namba 2 ibia namba 1 lakini tukabanga bwega recruitment ya Ruthwa police thondekwe withiguka libwega kiripotera Oru TV kumantere Tharaka sub-county ya Mukothima Bito Paul ogwa kabithe tana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na ntito nkuruke Ama hapo. Leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikirani hapo. Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unundune Ija Weru Catholic Diocese ya Meru Centressas Rige Parish itongere tuni batire Peter Mwiti nibagukugwata ugeni gongwanerere misara gucokia nkatho kanisani yetu Rige Parish Githongo ntuku ya kiumia tariki ya 11 mweri Jojo 5 na moro tuja kuthambe chiche kuthirikiria nyomba ya batiri kiatho gikambirire na misa indure thenya cherukiri itongere tuni mukathe Bishop Sareses Mugambi ule ni Bishop wa Diocese ya Meru mugeni wa gitio ni Deputy President wa Kenya Professor Kithure Kindiki agwati ugeni ni mubunge wa gicigo ki Mheshimiwa Kirimangushine oamo na atongeria bangi gukinyaniria moro chojoto tumira pimbil namba 520100 account number 194A2232. Happy Easter, Antoniamo Kada Muskavu wa Diocese ya Meru Salesius Mugambi na kuanjuta Bishop Jackson Murugara na onja father in charge wa Centressas Rige Parish na batiri barato karagana bo na Kristo bonde ba Centressas Rige Parish na ntubonde bawendi kubwega ne kubikanyaka kubwata ugeni kiatonega usokia nkato tariki 11 mwezi wa 5 na ntubwa wira Mulungu ne kubwega na kujuruja nyumba ya batiri. Mungu awabariki sana. Bwinthe ne bugwati ugeni. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Wega mutegeri gwetana mbere kurumira nteto chietu tugichokera atongeria bantereche Nyanza batongeretwe ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga nibo bwite bakaumaruka kirithirikari na kiringwataniro ya broad based government kethira uchunkuni bwagi kuyokia mubunge Charles Were gitikinyanirwa na bara bethiro bakimuraga bamenyekane na bethirwe bagikirimana na watho iguru ria ithivya riri bwite ni bathuritwe muno ni kuthura mubunge eje magita kwa magita no
augite uturo bwa buri watine ende gutitagaria ria jukua mwanka gukinyira gikuke awe. This is my message to the government of Kenya. We are in a broad-based arrangement, but it will not stop me for saying the truth. Honorable Ngondowere came out and said that his life was in danger more than once, and he is a member of parliament. What did you do? We wanted you to take action before he was killed. We wanted you to take action before he was killed. And so we want to tell you that where a member of parliament has complained that his life is in danger and you don't take action, please let us know what you know of it. You cannot kill us like dogs and expect us to be quiet. No, we will not. Tell us why you did not act. And if you did not tell us why you did not act, you have a lot of questions to answer. Tell us the source of the coordinated social media attack. If you do not tell us the source of this coordinated social media attack, you have a lot of questions to answer. Yeah. Justice delayed is justice denied. Jodalawa, Kaboko iko Ngondowere. Sirikal, nikimekanizu, marnye yongamano le Ngondowere, nikecho Ngondowere no leke CBD, magik moko tumitiere, wange ngamone go jatendwa, nikecho Ngondowere no chumbote ne odi. Jodalawa Ngondowere ne wacho ni lawo wako odi. Gimora odiye nyaka pesane. Antoni Bori twegwitaga sibitari magita kwa magita kenda kuthimirwa mirimu mwanya mwanya gutanganira nayo mbere ikura mwiri mataraja zaja nikire kambi yotheri otungata ntere cha kibirichia tukumenyithua nigakimutege. Kuringana na atarambogi mabomwere na mandagitari na tikwina bata ya antu kuthimagirwa kagita gwa kagita kengo gutigera antu bakumenya miri yao bore karina bomba kumenyera araba kugatorito bwa mwiri kuraithirwa pressure ya ndamu skari kansa na mirimo yingine bateri kuraithagirwa kaingo antu bomba kumenya kurio bwega muntu karakithimagwa no ntutijeire thine keja na thine jikeja kumenyeka kurio igatutethia antu karabethi mawa ikintu gikiega muno no ntu naru ure ukagethirwo karite gukethirwo kariru uju utikumenya intobiria tukuria utikumenya miturire ira tukara intobiria tukunywa itubatere gukara twitega wa maybe in a duration of 3 months ugetera ugategerwa tathai ugategera kintu kiria gikura na antu muno i blood pressure na mirimo ya sukari na inya BMI bia maana muno inya bio batere kwithira witegairwo after mieri 3. Mwili huwa inapinduka. Venye uko leo si hivyo utakuwa kesho. Kwa hivyo usiseme ati juu umepimwa leo kae miaka 10. Ni vizuri kila baada ya miaka mitatu. Na ukiambiwa hii ndio unafaa kufanya ama endea hii kipimo ingine inakuwa hivyo na itakuwa sawa sawa. Mkurukia ataaramu baba kuria nto kwibandikithia kirikandi ya SHA no ntune gutethia mono. Ni muhimu sana juu sasa kama hao tumepata na shida, unajua ni vipimo. Hatuwezi sema hiyo shida tumepata ni kansa mpaka ifanyiwe uchunguzi zaidi. Na sasa hiyo uchunguzi zaidi ndio inakuwa na financial implications. Kwa hivyo mtu akikata SHA atasaidika. Juu kama ni hizo vipimo huwa inakava zingine, kama ni madawa hivyo. So ni vizuri waendelee na kujiandikisha. Hata insurance zingine wakiweza, lakini SHA saa hii ndio inashughulikia mwananchi wa kawaida. Barite bubukire ntugo ya mwanya ya antu kuthimirwo mirimo mwanya kiri free medical camp rero thitu machibitari mwanya batongoretu ndagitari Robson Mwandiki wa The Health Medical Center ntereche Kibirichia kuramagana mantu bathimito na kuona ndawa cia bure ntubura bokathito muno na ntubara bagukinyite kiathoni giki tukari na ataaramu baba ingi bagututethia kuthima mirimo mwanya jwa kansa jwejo mwejo ayo tukuthima ekuru daktari Alice auga twathima ekuru igana rimwe kiri Beyond Zero clinic na itukari na station ingi inya ira ciomba kuthima approximately ekuru magana jangi chathatu kwa ponde tukuona ekuru magana jana na Beyond Zero twa notice ekuru bathatu
na kinya ke special clinics iria ingi tukuona ekuru bangi bana bari na thina icionthe iketa na mbere tukithingatagia na kuthithia ithimi biria biagirite ikenda bitutethia itukari kinya na kuthima akuru na inya bongwa information yao tukaeja na tukamirelease once we analyze the data kana twarikia kuthithia manto jonthe kenda twira antu betu ba Meru ugwati buria turi nabu aswa bwigi murimo joju wa cancer kuringana na information iria ndagwatakire antu baba kaibara ndaria nabo inkuona kwena great need na antu ibakuigwa bena nyonte gukara bethi mathimagwa ikenda bakara bakimenyaga mwiri yao uri gukara batwe tugwiritwe muno no ntubotethio bwa ndagitari ujo ndene ya area eje na antu baumete kuraja kwau ainotethio kiriba utwe na tuyukitie turi antu bari na gitumi na kire giankenie ni atiri bare bakweja bakathimwa bakonekana na thina ibagukujira ati bagutetheka antu aja kuma gicigo mbunge kia Boring reportera wero weekendi nio kambitaga ki Mutegi Mutheja tusana njira indi kungucokeria nkatho cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na uni inge na njira kinyaniro nona ciari ngathe mwe na nusu ithona kagita gakega uni metagwa Ntinyari Kenywa.